ตัวนี้เอาเนี่ยห้องตัวยมดักอยู่วัดนี่เตะมุกได้ยอดจะเข้ายมตัวนี้เอาคือถ่ายละอ้อมนึกนี่ขมิ้นได้ขมิ้นจึงมันจะมือกี่ช่วยดำมันจะยอดบอกเลยมือออกตกมาเพลินต้องลุยบัดคุยไม่ใช่กี่มองเลยเจ้าลุยตู้สาบัดเลยจุ่มเอาลุยสัญญมไอ้ลุยเจ้ามินนะบองยมมินลุยนะยมขึ้นตู้สาบัดเลยตกนั้นใครยมกระทายยมอัดมินไอเพอได้ยมเยอะได้สู้บ้านเชื่อยนเอาเนี่ยมันพี่บอกกันแล้วไงวะเนี่ยยมนั่งไงเนี่ยสุภาพบอกกันแล้วแล้วจากกันเนี่ยบอกกันแล้วบอกไม่พายจีบุ้งแผ่นเนี่ยได้ยังนะจังบองเถอะกาวอย่างไรสุภาพสู้กอดผมกอดก็แบบไม่เจอเถอะกากัดอัดจังนั้นเหรออยู่ตรงเต็งกระต่ายยมจังเกี่ยวมือกระต่ายอยู่ตรงเนี่ยสุภาพตูตียมมันอาชีพยมมั่งกว่าการไปบอกยมสุภาพมายมบัดสุภาพมายมมุ้งสลายยมมันช้ำยมสุภาพต้องเอาเลยอยู่ตรงตาไงยมคือตูตียมเนี่ยสุภาพห้ามไงบ้านต้องการบอกแล้วน็อกไม่เหมือนเจอเยอะๆมาแล้วนะตะการยุ่งตรงแม่มือมุกกี้คือทางกลางเนี่ยก้าวอัดมาซ้อนมือยืงอัดยมมาเช้าแล้วนะกระไรนั่งไงเดี๋ยวยมจังฮาวบองมอสุภาพกินยังไงยมมือใช่ยมมือทะลุมือทะลุคนกูนะโดนบ้านมันโดนบ้านยมดังบ้านจะมือตะไคร้กันได้กินตะไคร้มันไฟแบบไหมตะไคร้มาแล้วcha bònเป็นcáนั่นcha bòn chợเป็นcả vậy trong tới bong kìa bong này nó không đại tịnh cha bongคือก็เป็นcá bongเนี่ยผมเพี้ยบกหลักnày cáไปมันนั่นคือบองเนี่ยจัดใจเนี่ยผมเพี้ยให้ยัยไปทางเลยให้ไอ้จีอ๋อนะไปบองสู้บอกว่าตัวเด็กนะ cha bong cha นั่นมีนฟองซาไหนต้นมีนทองบองมีฟองซาเต้เอานะเป็นฟองซาเต้ได้เปียกลุยตัวนี้กี่ไอ้ใครได้เปียกแค่พองได้เปียกเต้จ้าบอกว่าไม่มาเนี่ยใบเนี่ยนะใบเนี่ยโอเคใบเนี่ยđấy mình đây đây còn mình xôi mình cứ mình làm mình tây hồn này xin nơi đây nó xin ta bỏng xin à lại cho mùi ná này rồi khơi mà chua phong là bây giờ kẹp phong đại kẹp quá này nó chà đại quá nó cho đặt phần từng đôm nơi nộp tay qua này cái đang chẳng là này mơ ban này mà cái bắt cá đấy mình được từ đầy clay chương clay và mình chó cô này lùi đây cho cái lo tao mới giỏi ba chưa chia say ông đã chua mày to chẳng đã bị thấy to ông thấy bom môn đâu được rồi bom thấy bom mẹ toàn mang càng nghe phóng lấy chun bắt đầu chặt lo cho anh đi lo hộp sao đấy anh đi cái ô nè khao thông đại chỉแบบkhao sùng ngủ đại kia phải chơi khao sót cho mà sùng ngủ tại mặt đòn hay sùng khaiเป็นปีประเภทเนื้อได้บองนี่ขาวซัดให้เนื้อได้บองพอที่แบบเพชรขาวจุ่มรอสำคัญจุ่มรอจะได้เราเขาจะเอา50 กรัมหรอ50 tiết ใช่ชมว้าขาวแมนผูกเงามองได้ไปเลยบอกตั้งđi bông vậy chăng càng nghĩaเลยcàng nghĩa chút đang chuồn đi qua chút như lẹ nằm mặt tập phim đây chạy càng nghĩa bông không thua này tịnh mình bọc sao thưa cá thì muốn hàng miên tại bong hàng miên nàyปีชนะไหมปีชนะtiếtได้ทะเลาะมินนายเนื้อhàng ấyได้เมียนของบองฉันชอบปีห้างแล้วสั่งไอ้ไปหมดเมียเลี้ยbằng mẹ bắt à mưa không mưa đem đây gì mà này cái đạn cái chỗ bông đánh bóng chìm sâu mà cả cái chỗ đây với mình đem cá nhưng mà ăn phú lên tao tiệt ó thì ọt miền không tôi tao cái đừng tôi nhóm mẹ nhưng con nào mơ rúp đấy nhóc đằng màu đây cái đá bên cái chỗ vô đấy mình trong mình ọt miền không tôi đi đâu ăn chưa bông chỉ thấy tôi ăn đây sẵn nhưng mà khai biết ôn mình bắt đi con đã bông mèo này viên một đằng thảo này mình lo bắt đấy một cái tay tôi mà bạn riêng cái chỗ anh nè cái đá này nè thần nơ một cái tiết á mà hả ôn đâu bạn biết xúc không ông đâu người một lang thì mà wow cài một tray một không xôi một nhưng mình đã học ở gì để một cái càng nghe tiếng đó càng nghe dân tị càng nghe hang bò tạc cài đấy có tạc cài bò tạc phía đấy tụi tí bông là tạc phía chắc nãy nhà mình bò sọt mà làm ấy này bò sọt nhóm học tập channel mà học tập channel hai bà đây ai dụ nhóm tầm mà phay chiên không hơi cao một là dụ tiết bà cài chành móc kim được o vào đấy cho lên sau đấy lên nó tìm mán lên số tâm hạ ti buôn này bò buôn này bà chết off á chết tiết bà ăn đây gì ăn chè xóm mình nơi đây là ngông mình nơi nông dân pra bàn rồi là mình gặp kia chết mày thuê nhỉ tao cứ lưng ngông ăn chết tiếng lò cài nhom từ đi áo nhỉ không tôi nhom đại vứt điเตะมุกได้ยอดจะเข้ายมตัวนี้เอาคือถ่ายละอ้อมนึกนี่ขมิ้นได้ขมิ้นจึงมันจะมือกี่ช่วยดำมันจะยอดบอกเลยมือออกแล้วจะโยนสับใช้สวอตลงมือโยนตัวสับใช่ไหมโยนโชว์ในหมกได้โชว์ในหมกได้บัดพายตะการยมตัวนี้เอาถ่ายละอ้อลอยถ่ายthứ vô lẩu đằng nàoโยนตัวสับโยนใช้วัตถุนี้นะได้ตะการอะไร
ទុកបាត់ភ្លេនតង់លួចបាត់ គួយមិនស្អីគេ បងអើយចៅលួចទូរស័ព្ទបាត់ហើយ ចាំណាលួចសាប់ខ្លួនឯង ខ្ញុំសាក់ធ្ងន់នឹងថ្ងៃនោះនៅកណ្ដាលហាងនោះអឡៃព្រីមលើក ដែរឡើយ ខ្ញុំអត់ទូរស័ព្ទនឹងចាប់ឯកសារខ្ញុំនៅនឹងទាំងឯកសារ អាយភ្លេចយកមកអី អើយច្បាស់នៅសល់តែដុយនោះបងឯងគឺសល់តែដុយទេចៅលួចបាត់ហើយអូននេះមានឃើញទូរស័ព្ទបងហ៎ ទូរស័ព្ទបងហើយ ណា នេះបង ជុំ អើឲ្យលួច សាប់ខ្ញុំអត់លួចចៅ មានណាបងខ្ញុំមានលួចណាខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទនៅលើតុហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានអីប្រើដែរខ្ញុំយកទៅ ចឹងស្មើណៃចៅណាចេះមកចុះមកចុះទៅ មិនចឹងបង អូយអានេះចៅមកធ្វើការនៅហាងគេអាងាប់អីអាគេបាញ់តន់បានចូលធ្វើការផងមានដៃមានជើងមានដៃមានជើងអាងាប់ចៅ ចោលមិញ ចៅទៅកែខ្ញុំមើលមនុស្សខុសបាត់ បងក៏មើលឯខុសដែរអាយកវិញដែរ ខ្ញុំយកវា បងក៏យកឯងដែរ យកវិញ គូស្ពីមទៅស្គាល់ចោលបងណាតោះចេញហាង បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំជាមួយនឹងនំខ្នុរថងដែលមានពីរប្រភេទមានខ្នុរសុទ្ធនិងខ្នុរចម្រុះហើយនិយាយពីរសជាតិវិញឆ្ងាញ់តែហ្មងបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បោះដុំលក់រីបន្តអាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើបានហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺធានាថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិយាយពីតម្លៃវិញគឺទូថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចគាំទ្រណានំខ្នុរថងទាំងអស់គ្នា